Amakuru yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko itorero rya ADEPR mu Rwanda ryatangaje ko ryanyuzwe n'icyemezo cya leta cyo gufunga inganda zengaga inzoga zitujuje ubuziranenge no guhagarika izatumizwaga mu mahanga ko isanga nta cyerekezo kizima gishobora ku basinzi bafata n'ibiyobyabwenge. Ibi byavugiwe i Kigali mu kiganiro n'itangazamakuru gitegura igiterane kizwi nka Rwanda Shima Imana kizaba ku tariki ya 16 Kanama mu mwaka wa 2026. Mu yandi makuru nuko inteko iburanisha Beatrice Munyenyezi yafashe icyemezo cyo gusubika isomwa ry'urubanza ryari riteganyijwe. Munyenyezi woherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aburanira mu Rwanda aburana ubujurire ku gihano cya burundu yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye. Mu yandi makuru nuko kuri uyu tariki ya 13 Kanama mu mwaka wa 2026 abagabo batatu bahamwe n'ibyaha by'ubwicanyi mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraza guhabwa igihano cy'urupfu. Anthony Dallaire Hayne w'imyaka 66, Jeremy Williams w'imyaka 41 na Carlos Gesta Rodriguez w'imyaka 71 bafungiwe muri leta zigiye zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni icyemezo gishyigikiwe cyane na Perezida Donald Trump wamaze igihe kirekire agaragaza ko ashyigikiye igihano cy'urupfu, avuga ko ari igikoresho cy'ingenzi mu gukumira no guhana abakora ibyaha bikomeye cyane n'ibikorwa by'urugomo bihitana Abanyamerika. Mu yandi makuru nuko impunzi zo mu nkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe zitangaza ko kugabanyuka kw'inkunga bahabwaga byatangiye kugira ingaruka ku bana babo, aho bamwe babura amashereka yo kubonsa bigatuma hari abagaragaza imirire mibi. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno yavuze ko bari ugukorana na HCR mu rwego rwo kurandura ikibazo cy'igwingira ndetse n'imirire mibi bigaragara muri iyi nkambi. Yavuze ko imiryango itishoboye ifite abana iri gushyirirwaho uburyo bwo kuyifasha kubona indyo yuzuye, mu gihe abakuru bafashwa kwiga imyuga ndetse no kubona amatungo magufi n'ibindi byinshi bibafasha kurwanya imirire mibi ndetse no kutishingikiriza ku nkunga. Mu yandi makuru nuko umugore warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 utuye mu kagari ka Mbuye mu murenge wa Ngoma w'akarere ka Nyaruguru, Mukeshimana Agnes yatwikiwe inzu, igikoni n'ikiraro cy'inka. Nyamara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngoma Jean Bosco Bizimana yatangaje ko ukekwaho gutwika iyi nzu yatawe muri yombi, bakaba afungiye muri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Ngera mu gihe iperereza rigikomeje. KBS irashaka guhumuriza abaguzi, abafatanyabikorwa mu bucuruzi ndetse n'abaturage muri rusange ko inzoga 5 ziherutse guhagarikwa na Rwanda FDA zakorewe igenzura rikomeye kandi ryagaragaje ko zujuje ubuziranenge bwa Kenya n'ubwa Afurika y'Iburasirazuba. Ikigo cya Kenya gishinzwe ubuziranenge Kenya Bureau of Standards cyatangaje ko inzoga 5 zikorerwa muri Kenya zahagaritswe by'agateganyo ku isoko ry'u Rwanda zujuje ibisabwa bijyanye n'ubuziranenge. Ni naha dusoreje amakuru twe twabateguriye muri iki gitondo. Nge mwabanye ndi Umuhire Anacre Hose TV turi kumwe nawe.